Beginilah suasana di Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh. Terlihat sejumlah penumpang tujuan Pulau Penang sedang melakukan check-in. Setelah selesai check-in, terlihat penumpang santai di ruang tunggu Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh. Dan alhamdulillah pesawat Flyplay telah tiba dan kepada penumpang dipersilakan untuk masuk ke pesawat yang akan segera terbang menuju Pulau Penang di Malaysia. Oke, Cik Faisal, terima kasih. Terima kasih. Dua orang ya? Ya, dua orang. Oke, terima kasih. Aduh, udah jauh. 3511 bound for Penang. This is safety announcement. Please ensure your hand baggage is safely stowed. Big bags must be placed in the overhead compartment and smaller bags can be placed under the seat in front of you. Bags are not allowed at the front row bucket seat and the emergency exit seat. These areas must be clear of obstruction. All mobile phones and electronic devices must be switched off with the flight mode or safe mode setting may be used in flight, provided the flight or safe mode is enabled before switching it off the devices. Salam mesra tuan-tuan dan puan-puan. Untuk pengetahuan anda, nombor penerbangan ini ialah FY3511 ke Pulau Pinang. Ini adalah pengumuman keselamatan. Sila pastikan beg kepunyaan anda disimpan dengan selamat. Beg yang besar mesti disimpan di ruang penyimpanan di atas, manakala beg yang lebih kecil boleh disimpan di bawah tempat duduk di hadapan anda. Pastikan tiada sebarang halangan di tempat duduk di bahagian hadapan dan juga di pintu kecemasan. Telefon bimbit dan semua peralatan elektronik mudah mesti dipadamkan selepas pintu pesawat ditutup. Telefon bimbit yang dilengkapi dengan mod selamat atau penerbangan boleh digunakan dan anda perlu mengaktifkannya sebelum memadamkan telefon bimbit. Dan sebentar lagi pesawat Flyplay tujuan Pulau Penang akan segera melakukan take off. Terlihat pesawat mulai menuju ke runway untuk melakukan take off.
Penerbangan dari kota Banda Aceh menuju Pulau Penang akan menempuh waktu sekitar 1 jam 20 menit. Saat ini kita telah memasuki wilayah negara Malaysia dan sebentar lagi kita akan melakukan pendaratan atau landing di Bandara Internasional Penang.
reminder to check around your seat, any personal belongings, and please use caution whenever opening the overhead compartment. The use of mobile phone is strictly prohibited until you are inside the terminal building. The local time is now 1:54 in the afternoon and temperature reported at 33 degrees Celsius. You are reminded. It has been a pleasure having you on board, and on behalf of Captain Yao and Captain Ha Snow and the rest of the crew, we thank you for choosing Firefly and code share with Malaysia Airlines. We hope to see you soon and have a nice day. Datang ke lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Sila berada di tempat anda hingga isyarat pasangkan tali kereta dipadamkan dan pesawat berhenti sepenuhnya. Anda diminta berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas dan pastikan tiada barang yang tertinggal. Penggunaan telefon bimbit tidak dibenarkan jika anda berada di dalam bangunan terminal. Waktu tempatan sekarang jam 1.55 petang dan suhu di luar dilaporkan 33 darjah Celsius. Bagi pihak Kapten Yao dan Kapten Hasno serta anak kapal, kami ucapkan terima kasih kerana memilih penerbangan Firefly serta kod perkongsian bersama Malaysia Airlines. Sehingga kita bertemu lagi dalam penerbangan yang akan datang. Terima kasih dan salam hormat. Ladies and gentlemen, this is a special announcement. Firefly would like to introduce our new destination from Penang to Kuala Namu, Medan, Indonesia, and from Penang to Singapore, Changi Airport. To get more information, please visit our website at www.firefly.com.my. Once